Nongeye kubasuhuza. Polisi y'u Rwanda irashe umugabo ukekwaho kwica umugabo mugenzi we mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashyanda. Yumvira kano kantu. Ni umuturage wari umaze iminsi afunzwe akurikiranyweho kwica umuntu akamuca umutwe. Muri iki gitondo rero yagerageje gutoroka, polisi iramurasa. Ni inkuru yumvikanye ku iki gicamunsi, ni inkuru ibabaje ubwo polisi yarashe mu cyico umugabo wakekwagaho icyaha cyo kwica umugabo mugenzi we. Dore ko uyu mugabo polisi yari muzanye hano mu murenge wa Gashyanda aje kwerekana ibikoresho yakoresheje yica nyakwigendera. Mu kugera hano nibwo yahise arwanya inzego zishinzwe umutekano, mu gihe yagerageje kwirukanka polisi ihita imurasa mu cyico. Bamwe mu baturage bavuga yuko ibyo polisi yakoze ari ukuri kandi ibyo polisi yakoze ari ibyanyabyo. Ni mu gihe umuntu yishe mugenzi we n'ubundi bagakwiye kuba nawe bahita bamwica, kubera ko aba yakoze icyaha cy'indengakamere. Koko kuba yari yishe mugenzi we nawe akicwa bihereza isomo abandi bagerageza kwica bagenzi babo. Bamwe mu baturage umva icyo bavuze ku iyi nkuru. Bishije amasasu abiri yavuga, tugira n'ubwoba ariko ntitwabasha kumenya ikibaye. Nibwo twaje kumva yuko ari wa muntu wamwishe barashe. Bamurasiye ahangaha nyine hariya muhoze muhagaze niho bamurasiye. Bavuga ko yahise ashaka kurwanya inzego z'umutekano, ashaka gutoroka, baramurasa. Nahubwo nge byananejeje cyane. Twabibonye nta kibazo kirimo cyo kuvuga ngo byatubabaza kuri yapfuye. Mu baturage basobanura yuko kuba uyu mugabo yishwe nta kibazo kirimo, kubera ko nawe yishe umusaza uri mu kigero cy'imyaka 60, amwica urupfu rubi cyane ubwo yamukataguye umutwe ndetse akamukata n'ukuguru. Urwo ni rwo rupfu yishe nyakwigendera w'imyaka 60 y'amavuko. Aza gufatwa ajyanwa kuri polisi, ubugenzacyaha bumuhamya icyaha, yemera ko yishe nyakwigendera, ariko avuga yuko hari ibikoresho yakoresheje yica nyakwigendera. Nibwo yabwiye polisi ishami ry'ubugenzacyaha yuko ibyo bikoresho yabyerekana. Mu kuza kwerekana bya bikoresho aza kurwanya inzego z'umutekano, birangira rero bamurashe yararimo agerageza kwirukanka kugira ngo acike inzego z'umutekano. Bamwe mu baturage bavuga yuko uyu mugabo kuba yishwe nta kibazo na kimwe kiriho, kandi kuba yishwe bibere abandi isomo bagerageza kwica bagenzi babo. Dore ko umuvugizi wa polisi avuga yuko iwe kuba uyu mugabo yagerageje gucika akaraswa bivuze ngo n'uburangare bwe yataza gucika nago yari bwigere araswa, yari kuza agahanishwa igifungo cya burundu kubera icyaha yakoze cy'indengakamere cyo kwica umuntu yabigambiriye. Urumva ko yabikoze yabigambiriye. Yavuga yuko rero uyu mugabo yari kuza agakatirwa urwa burundu. Igisubizo ntago kwari ukumurasa, ahubwo yari kuza agakurura isheni gake gake yitonze, akazaba apfa umunsi we wageze. Umuvugizi wa polisi hano mu karere ka Ngoma niko yasobanuriye itangazamakuru, avuga yuko umugabo yagerageje kurwanya inzego z'umutekano. Bamwe mu baturage bavuga yuko ahubwo n'abandi bose bazajya bagerageza kwica bagenzi babo, ndetse bakabica, n'abandi bazajya bafatwa bazajya babica. Iri ni isomo rikomeye cyane ry'abarisigiye benshi, dore ko umuryango wa nyakwigendera nawe usigaye mu gahinda n'amarira. Bavuga yuko uyu mugabo bari bazi ko n'ubundi azafungwa ariko akazarekurwa, bari bafite icyizere yuko anytime azarekurwa. Rero bumvise iyo nkuru yuko umugabo yitabye Imana, nabo ntago bigize barira, kubera ko nabo bagaragaje agahinda mu rupfu rw'umusaza yishe, nabo bagaragaje agahinda, ni nabo bamusabiye igifungo cya burundu umuryango we. Umuryango uvuze yuko nimba yishwe arashwe agerageje kurwanya inzego z'umutekano nta kibazo na kimwe afite, nabo nibabagireho ikibazo, ahubwo kuba umugome abavuyemo. Buri umuntu yafasha akica cyangwa akamena amaraso ya mugenzi we, buriya aba ari umugome ku rwego rwo hejuru cyane. Umuryango we usobanura gutya: nagende n'ubundi ntacyo yaratumariye no kudutesha umutwe, ndetse igihe ataga yasinze akarateza n'umutekano muke mu mudugudu, ugasanga bibaye ibibazo, ugasanga araye arwana ndetse anahohotera abana batujuje imyaka y'ubukure. Ni mu karere ka Ngoma, ni mu murenge wa Gashyanda. Iyi nkuru rero yahamirijwe n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Ngoma, niwe washyizeho umukono kugira ngo iyi nkuru inonosorwe ijye hanze. Iyi nkuru turayikesha ikinyamakuru cyitwa BTN TV Rwanda, cyari kibereye hano mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashyanda. Imana ibarinde, Imana ibahereze ubuzima buzira umuze, turabakunda cyane.